बहुजन समाजाची राखीवताय काढून उडोवपाचो भाजपा सरकारचो प्लॅन असलो, पण लोकांनी बाळ घातल्या उपरांत वेचणुके पुरतो हो डाव भाजपान फाटी घेतला. हो डाव यशस्वी जावपाक दिवचे नात. गोयचे युथ काँग्रेसीन भाजपाक आव्हान दिला. भाजपा आदिवासी आणि मायनॉरिटीजांच्या विरोधात असा. युथ काँग्रेस आणि एनएसयूएन म्हटला. यूजीसीन आपल्या वेबसायटीचेर एससी, एसटी आणि ओबीसी युनिव्हर्सिटीत वेकन्सीज रिझर्व करपाच्यो गाईडलाईन्स घातिल्ल्यो. पण बोवाळ जाल्या उपरांत हे नोटिफिकेशन डिलीट केले. पण तातूंतल्यान भाजपा सरकाराचो बहुजन विरोधी भूमिका स्पष्ट जाल्या, अशें युथ काँग्रेस आणि एनएसयूएन म्हटला. संविधानातले आर्टिकल 15 हे सगळ्या मार्जिनलाइज्ड सोसायटी आणि जातीक राईट फॉर इक्वॉलिटी दिता. समतेचे नदरेन रिझर्वेशन भोव गरजेचे अशें तांचे म्हणणे. ऐकात. Article 15 of the Indian Constitution gives the right for equality for all the marginalized society and all the castes. So for equality, this reservation is important. Across India, तुम्ही पहिला की भारत जोडो यात्रा from Kanyakumari to Kashmir आणि भारत जोडो न्याय यात्रा started from Manipur to Mumbai. This was an attempt to reach out to all the marginalized society, the Bahujan Samaj across India, and to reach out and hear what their voices are. Pun popa gelar on the other side, the UGC comes out with the guidelines wherein they are de-reserving जे seats reserved ashile for the ST, SC and OBC ते de-reserve करपाचे त्यांचे प्रयत्न आशिल्ले. बोर्ड जालो. The moment तेजेर board जालो, they come out and delete the notification from the website, which shows that this is the ideology. तेंची ideology इतलीच आसा की जी बहुजन समाज आसा तेंचे रिझर्वेशन जे आशिल्ले ते काडपाचे तेंचे प्रयत्न आसा. सो आता इलेक्शन आसा म्हणून ते उगी रावला आसतले. आफ्टर इलेक्शन दिस इज अ प्लॅन्ड प्रोपागंडा दॅट द BJP गव्हर्मेंट हॅज अगेन्स्ट the Bahujan Samaj. The preamble of the constitution gives equal status and opportunity and to promote all the castes. So for this, a reservation is important and the Congress party stands with the reservation and has always believed that the Bahujan Samaj needs reservation. The ST, SC and OBC need upliftment in the society. खबर आसतलें की BJP right from its inception is always against the Adivasi, ST, SC, OBC जे आमचे भाव भयण आहा तेंचे सदांच अगेन्स्ट आहा. and this de-reservation is an attack to the students belonging to this community by taking away their constitutional right of reservation in direct recruitment. so constitutionan बरयला की reservation हे भुरग्यांक मेळचे. this is a constitutional right. so BJP wants to violate this and wants to take away the right. कित्याक म्हणटा हांव की RSS इज ऑलवेज अगेन्स्ट दीस स्टुडंट्स बिकॉज इट्स इन DNA ऑफ RSS टू टार्गेट वीक एंड सप्रेस देम. जेन्नासून पावरान आयला खास करून फ्रॉम 2014 BJP इज ऑलवेज अगेन्स्ट आदिवासीज, ऑलवेज अगेन्स्ट द मायनॉरिटीज. तुमकां खबर आसतलें की नेट एग्जाम आसता, नेट एग्जाम नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, दॅट इज अ क्वॉलिफायींग एग्जामिनेशन फॉर अ पोस्ट ऑफ प्रोफेसर एंड असिस्टंट प्रोफेसर. So after students graduate, लाखांनी स्टुडंट ग्रॅज्युएट जाता आणि हे स्टुडंट्स नेट एग्जाम दिता आणि आफ्टर क्लियरिंग दॅट एग्जाम दे गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू वर्क एज एन असिस्टंट प्रोफेसर इन ऑल द युनिवर्सिटीज. सो लाखांनी भुरगे आहा. सो ते कितें म्हणटा की जेन्ना पोस्ट वेकंट उरता आनी जेन्ना पोस्ट SC, ST आनी OBC कोण भुरगे नासता जाल्यार आमी जनरल कॅटेगरीन घालता म्हणून. लाखांनी भुरगे पास आउट जाता from this category, then how it is possible that they are not getting a student from this category? So direct प्रश्न आमकां BJP, because you have seen the RSS ideology, they doesn't believe in equality in society. इंडियाच्या युथाक की this is just a beginning. आता इलेक्शन येतलो आणि आमचे म्हायती प्रमाणे they have just started in this direct recruitment. आता after election, if they win this election, they will also start in the admission process. आता admission processan ST, SC, OBC भुरग्यांक रिझर्वेशन आहा, दे विल ऑल्सो टार्गेट दॅट एंड दे विल ऑलवेज ट्राय टू अबॉलिश दॅट. सो हांव ह्या प्रेसाच्या माध्यमान हांव आख्खे युथांक सांगूंक सोदता की तुमी जागे जायात, वेकअप
this election you all have a very important tool in your hand. आता एक म्हयन्यान इलेक्शन येवपाचो आहा. समज तुमकां हें नाका बिकॉज दिस डिसायड्स युअर फ्युचर, हें नाका जाल्यार यूज युअर टूल एंड वोट अगेन्स्ट दीस BJP गव्हर्मेंट एंड वोट फॉर युअर फ्युचर. कित्याक समज ही गव्हर्मेंट परतून आयली जाल्यार रिजर्व सिस्टम ते सोंपयतले. आदिवासी ST SC भुरगो केन्ना फुडें पावचो ना, केन्ना प्रोफेसर जावचो ना, केन्ना एडमिशन हाय एडमिशनाक तांकां एडमिशन मेळचो ना. एंड ड्यू टू द प्रायवेटायझेशन ऑफ एड्युकेशन, ड्यू टू द लोन सिस्टम कोण भुरगो शिकपाक पावचो ना. आनी हे भुरग्यांक जेन्ना भुरगे शिकचे ना, भुरगे जेन्ना अनपड उरतले ऑर अनएड्युकेटेड उरतले, हे भुरग्यांक ते इन द नेम ऑफ रिलिजन, इन द नेम ऑफ नॅशनलिटी आनी कितें कितें म्हणून तांकां यूज करतले. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, जवार बर्वे आनी संगीता ओली.